uni di roasted chicken, te uni u club burger, then uni di u kimchi Thai noodle. Dan itu ani lang ada ah. Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Grace and ngangay baro video na pedang kamet kabukay bakya. Te mendaka singi ngamut banle vlog namar ba ngamut banle shanong po te ngamut banle bam hakatu ko we ka cafe ka bakarteng ka gingerbread cafe te ngamut banle bam mga bat midu miris te ngan syupen EFP ka jingbam hangto ba namar ba kabang bahamo ka jingbam hangto. Yes, ngan sapen EFP ka location kadan hamar hae. Let's go. Mentang lapoi ke hang ni halat jong ka Riboy College ni haban rong ka dan hang ti kendian indrong ini yang ti ha gingerbread cafe di bam jingbam ti ka de ka Riboy College ni shit sang te ni lapoi hang ni menta ka de ni gingerbread cafe. Yang order bam mga ba imidu miris order kiwi ada imidu miris cutai labian ha oke teman-teman bidang bam dengan sapen iati we bang order te mentang layu ka jingbam ngan pen iati ki jingbam ki bang order ni phila ban yo ki jingbam Korean food then ki jingbam Thai ru phila ban yo kini ki jingbam bang order menta te uni di roasted chicken te uni u club burger then uni di u kimchi Thai noodle Korean fried rice then uni di u Kolkata special biryani tu order te menta ngin ya bamna te dengan bakso so dan this kali first time yang ada di sini. Dengan mat uni Korean noodle.
roasted chicken dan saus dan salad lettuce bang ini kimchi Thai noodle ini dan idolahi ang ini heo hidup heo hidup wala hidup ang ngiti sa udan ha kamu iya sama yang udan peleng kedua hả vâng lên từ anh đi lạng rồi ạ lạng lắm chứ đúng không ini ya ini jadi sakit ya ada kucing hah berat ya kenapa apa kamu? Apa kamu ini lah angkat? Itu. Kalau ini. Kasih terkena kena. Nimlaang rin tak daw nila si bang nila kapro. He pelan. Bang tu bang lah. Ini sudah kok. Dia minta như là để bắn bấm sẵn sàng đem số để nhọ để bấm để nhọ. Okay guys, dia minta ngala de ban bam, te kabang baha, te lada pikwa ban wan bam, te sawan bam. Hang ni ha cafe, hang ni gingerbread cafe, te kijing bam pila ban yo, kijing bam Korean food ru pila ban yo, Japanese, Vietnam dan ki Thai food ru, te pila ban yo ruah kador ka babeang baha, te wan mi hang ni ban wan bam, da pi poison nong po. So yes, ngan penkun ka video hang ni, te lada pi tena ikan ka video, so like, share, comment and subscribe to my channel. So I'll see you in the next video. Till then, bye.